Umuhoza Zawadi utuye mu mujyi wa Kigali ari kuvuga impamvu gatanya zikomeje kuba nyinshi mu mujyi wa Kigali cyangwa mu gihugu cy'u Rwanda. Aravuga yuko gatanya zituruka ku mugabo kubera ko umugabo iyo amaze igihe adakorana imibonano mpuzabitsina n'umugore, umugore bituma yishakira abandi bagabo bamwitaho. Ni mu gihe umugabo iyo amaranye n'umugore we imyaka irenga 5 atangira kumva yamuhaze, atakimushaka, atakimukorera ibyo abashakanye. Rero Umuhoza Zawadi yabigarutse avuga ngo gatanya nyinshi zituruka kuri iyo mico cyangwa kuri iyo myitwarire. Abagabo bamwe na bamwe ntago bashobotse, abandi barashobotse. Ese Umuhoza Zawadi ibi ngibi impamvu yabivuze byatewe n'iki? Ese Umuhoza Zawadi nawe yatambaki y'amakuru nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera njye mugiye kubana nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abandi banze ku mazina ya Kidasamura. Umuhoza Zawadi wo mu mujyi wa Kigali abona impamvu abagabo bata abagore babo cyangwa abagabo usanga batandukanye n'abagore babo, ugasanga abagore bari gushaka gatanya. Impamvu bitera niyi: ni mu gihe umugabo yamaranye n'umugore imyaka irenga 15 atangira kubona yaramuhaze, atagisa neza ku mubiri kubera ko bamaranye igihe kinini, tayarumva kurya indyo imwe ugeraho ukayihaga. Ni mu gihe ubushakashatsi bwagaragaza yuko iyo uriye indyo imwe igutera ingaruka mu mubiri. Ako kari gaciyeho, reka tugaruke kuri Umuhoza Zawadi. Umuhoza Zawadi rero yagaragaza ko impamvu ingo zisenyuka bidaterwa n'abagore ahubwo biterwa n'abagabo. Ni mu gihe umugabo iyo amaranye n'umugore imyaka irenga 5 atangira kubona ari nk'ibishingwe, imbere yiwe kubera yuko aba yaramuhaze kandi aba yaramuharurutswe. Ese Zawadi we byagenze bite kugira ngo avuge gutya? Zawadi rero nawe ni umwe mu bagore bari barashatse ariko yaramaranye umugabo we n'imyaka 20 yose. Noneho umugabo we atangira kujya ajya kumuca inyuma amusize mu rugo. Ni mu gihe bamaraga hafi amezi 3 batarakora imibonano mpuzabitsina, kandi abagore buriya nuko bihagararaho nabo baba bikeneye. Ni mu gihe rero iyo umugore abonye utari kumwitaho nawe agenda agashaka abandi bagabo. Rero ikaba intandaro ya gatanya. Iyo umugabo agufasha uri kumuca inyuma, urabizi ko abagabo nta kwihangana bagira, ariko umugore niyo yagufata inshuro 10 uri kumuca inyuma apfa kubuza ukuzuza inshingano zo mu rugo, umugore nta kibazo abigiraho. Rero turagaruka nanone kuri Ishimwe Zawadi. Ese Ishimwe Zawadi kubera iki yaje gutanga buno buhamya? Ishimwe Zawadi byamugendekeye bite? Ese life yiwe ni iyihe? Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo nyibasobanurire cyangwa musobanukirwe. Ndetse ariko nataragaruka kuno mugore ndashaka kubabwira akantu kamwe: kora subscribe. Gukora subscribe bura nta kantu k'ubwenge kwigira Samura TV. Rero Ishimwe Zawadi aratwika. Ni umugore utuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Uyu mugore akaba akora akazi k'ubuzunguzayi, ariko yaje kukavamo akazi k'ubuzunguzayi yaje kukavamo. Ubu ngubu ari gukorera mu isoko ryiza cyane, iri soko ryo kwa Mutangana. Ni mu gihe niho ashakira amaronko. Ibi ngibi nabyo yabivugiye hariya kwa Mutangana Nyabugogo, avuga ati umugabo wanjye ntabwo twatandukanye kuko n'uburi nabyo kugabana twari dufite muri iyo minsi. Nabonye ko kwirirwa imbere y'umugabo koko bituma aguhaga, niyo mpamvu nihangiye imirimo nza gutangira nkora akazi k'ubuzunguzayi. Birangira nimuriwe mwari no soko, ubwo abanyerondo bafataga bakampakira mu modoka y'irondo bakanjyana ku kagari. Bityo byahise bituma nyoboka ngenda nguza udufaranga gake gake, bituma nza gukorera hano mu isoko hano ryo kwa Mutangana. Ni mu gihe rero nanjye nateye imbere. Ubu ngubu umugabo warigiye nanjye mara igihe kinini akankumbura pe, mu gihe nawe yabonye ko ibyo ari gukora bidakwiye, arangije ava mu byo yari arimo, dutangira urukundo bundi bushyashya. Rero Umuhoza Zawadi yakomeje abwira abagore bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda ko umugabo ntuzamufata aguca inyuma, nyaboneka ntuzahubuke kubera ko hari ikintu iwawe kiba kitagenda neza. Wasanga we no guhunga stress zo mu rugo. Buriya ngo gukora imibonano mpuzabitsina kw'abagabo ni ukuruhura mu mutwe cyangwa ni ukuruhura ubwonko. Umugabo yatakoze imibonano mpuzabitsina ntago ngo aruhuka mu mutwe. Rero ikintu yasabaga abagore ni ukugira ngo nujya ufata umugabo wawe ari kuguca inyuma, nyaboneka nawe ntukamwiture ngo ugende umuca inyuma, kuko iryo nihangana kandi iryo hangana rishobora kuvamo ingaruka mwembi, rikabagiraho ingaruka. Ushaka kujya kumuca inyuma ukazana virusi itera sida, nkuko nawe yajya kuguca inyuma akazana virusi itera sida. Rero kugira ngo byose mubyirinde bisaba koroherana cyangwa kuzuzanya mu rugo.
rero Zawadi yakomeje agaruka kwa kino kintu avuga ngo atangira kubwira abagore ati nyabuneka nuko zubakwa ndetse inkuru yo yayishoje agira ngo abagore mwese inama abagiriye ni ugushikama mu rugo rwanyu mu kubaka urugo rwanyu neza nimukumve amabwire ya rubanda. Ariko nanjye nsoza ino nkuru nkubwira ngo kora subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda, abanzi banze ku munsi nta Kidasamura. Murakoze cyane, Imana ibahe ubuzima buzira umuze n'amafaranga n'ibindi. Sinagira natabifurije icyumweru cyiza. Uno munsi ni ku cyumweru, rero icyumweru cyiza cy'umugisha ku muryango wawe nawe kuri wowe. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, iguhe amafaranga n'ibindi bitandukanye. Wewe ukoze subscribe uri uw'agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha. Nawe utarayikora yikore kugira ngo ujye mu mubare w'abafanizi.